Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye, abadukurikiye muri ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'andi hose hagiye hatandukanye. Reka mwese tubifurize igicamunsi cyiza, tunuru kandi kubaha ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Umwanya rero tubagezeho update, birumvikana na makuru abagezweho, ariko nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agenda yibanda hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane tukagaruka kuri iyi ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo. Ibyo tugiye kugenda tugarukaho turaza kwibanda cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko amakuru yamaze kumenyekana ari uko USA, ingabo za USA, ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo za SADC ndetse na EAC, tutibagiwe Uburusiya ndetse n'Ubufaransa, amakuru ari kuri front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko zigiye kwa zaza hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikizizanye rero mu by'ukuri ni inkuru itari nziza ku mitwe itwaje intwaro cyangwa se ku mitwe yitwaye gisirikare ibarizwa hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru mu buryo burambuye ntimuze kwicikwa, ni mukanya gato turaje tuyibagezeho, tuyibavire imuzi. Ni muzingo turaza gusimbukira muri Warikare M23 tubabwire agace irimo kugenda yegeranyirizamo intwaro zikomeye cyane za karahabutaka ndetse n'abasirikare benshi cyane. Ibiro bikari biri kugaragaza ko bishoboka kuba igiye gutangira ibitero karundura nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Ituri abaturage barenga ibihumbi 38 bavuye mu byabo kubera imitwe yitwaje intwaro cyane harimo umutwe wa ADF NALU. Iyi ni inkuru turi buze kugenda tugarukaho tubavira imuzi ni muzingo. I Burundi naho igikuba cyacitse, ubwoba ni bwose, abaturage baravuga ko bishobora kuza kurangira rwose igitoro kibuze muri iki gihugu cy'Uburundi noneho burundu cyane, igihe M23 yaba yamaze gufata cyangwa se bamaze kugera muri uyu mujyi wa Uvira neza igitoro gishobora kuza kubura. Ni byinshi cyane gusa b'abasirikare, mu by'ukuri abasirikare b'amatekwa ubu tuvugana bakaba bamaze kugira ute, bakaba bari bageze gute, bafunzwe. Ese byagenze bite? Byose ni inkuru tugiye kugenda tubagezaho. Amakuru ni menshi cyane hano, ndabona mfite ingingo zigera hafi ku 10 zose, ingingo z'ingenzi cyangwa se inshamake. Urumva ngiye kuzivuga, mu by'ukuri umwanya watubana muke kandi ndabizi ko mukeneye ko tubaha amakuru yihuse kandi mu gihe gito cyane. So ni munyemerero ibindi tubyinjiremo mu buryo burambuye. Ubwo inkuru tugiye kugenda duheraho rero akaba ari inkuru cyangwa tugiye guhera no muri iki gihugu Burundi. Amakuru turi gukura hano muri iki gihugu cy'u Burundi aremeza ko za mfungwa maze iminsi mbabwira za matekwa M23 yahaye igihugu cy'u Burundi zikaba zaranyujwe hano muri Sud Kivu, Kamanyora, Plaine de Ruzizi ndetse mpaka zigeze hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bakaba barasore muri Kamuha, ikigoro cyitwa ngo ni Kamuha, nimwo basohorejwe. Amakuru dufite rero nuko bahise bashyirwa mu mvuto cyangwa se bahita batabwa mu mvuto, aho rero bahise bafungirwa hano muri Kamuha, ndetse biza kurangira ngo bagiye babanyanyagiza mu maprizo agiye atandukanye ya hano muri iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se hano Igitega. Bashyizeyo bake, urumva ntago babafungiye hamwe, bagiye babanyanyagiza mu maprizo agiye atandukanye muri ibigo bya gisirikare biri hano mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe bakaba barafungirwa hano kuri Kamuha, abandi bajya kuri Gitega, abandi bajyanwa kuri yitwa ngo ni Nyanzarake, abandi bajyanwa rero kuri Mabanda. Aha rero nibyo bice cyangwa se niho hantu bagiye gushyirwa cyangwa se nizo mvuto bagiye batawemo bashyizwemo, nkuko amakuru atugezeho mu kanya gato kashize abivuga cyangwa se abyemeza. Dore rero icyo abasirikare ingingo mu by'ukuri yatumye babafunga, kuko mu masezerano cyangwa se uko M23 yari yabarekuye, ubutegetsi bwa Gitega cyangwa se bwa Evariste Ndayishimiye bwari bwasezeranyije M23 ko abasirikare itari buze kubafunga kubera ko bagiye bafatirwa ku rugamba. Ibyo barabyemeranya, ariko nyine umuntu ngo ugushungu yagushaka nagajya kuburaho mu rukumbi. Ntabwo bigeze ngo bazira kuba ngo barafashwe nyine matekwa cyangwa se banariripotinze muri M23 mu mwanzi, ahubwo icyo bari gushinjwa ubu bari kuregwa ikirego cyo kuba ngo baragurishije intwaro, kuko M23
nk'uko amakuru abivuga ijya kubarekura ntabwo yigeze ibaha imbunda bari kwifashisha ku rugamba kugira ngo bongere bazitahane. Birashoboka ko abana razitaye nyine kuko urugamba rwabaga ari rukomeye cyane, bakumva umuriro ubakiyeho bakajugunya akagenda wenyine, cyangwa se akiripotinga akanagaho ngaho akagenda wenyine yamanitse amaboko, cyangwa se akaba ari n'izo nyine M23 yagiye ibaka nayo ikazifashisha nyine mu ntambara. So ibyo rero ngo izo mbunda ntabwo M23 mu kubafata ntabwo bigeze bazizana ngo babe bazitanga bazi M23 yazibango bazizane Gitega. Ibyo ngo nibyo bari gufungwa bari kuzira, nicyo kintu cyatumye bashyira mu mvuto babata mu mvuto, nicyo rwose cyatumye bafungwa nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga. Ndetse bikaba biri kuvuga ko ndetse indi nkuru reka iyo nyivuge rero kuyisoma, n'indi nkuru ingezeho, aba nabo bagiye gushyirwa mu mvuto, aba nabo bagiye gutabwa mu mvuto nk'uko amakuru rwose angezeho bambwira ko nabo bamaze kwambuka bazanwa hano Gitega. Reka nze ndebe iyi nkuru kugira ngo nyibagezeho ndi no kuyisoma, nibyo birafasha cyane. Dore rero uko ibintu bimeze, amakuru aratubwira ko ku munsi wo kuwa mbere, uyu munsi turi ku munsi wo kuwa gatatu, ubwo urumva haciyemo uyu munsi ni wa kabiri uciyeho, ku isaha saa 5 z'ijoro matekwa z'abarundi nanone zarongeye ziroherezwa. M23 irongera irazirekura, ariko mu kuzirekura kwayo ikaba none yarazirekuye izinyuza hehe mu Rwanda, aho ngo izi matekwa zanyujijwe ku mupaka witwa ngo ni Nemba, nuvuga ngo bavanwe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko iyi mbone yacu cyangwa se uyu mugenzi wacu urimo kugenda tugeza aya makuru, ngo izi mateko ngo zizanwa hano mu Rwanda, zinyuzwa i Kigali, zikomereza i Kigali ahantu bita mu Bugesera, zivuye mu Bugesera ngo zijyanwa ahantu ku mupaka ahantu bita ngo ni Nemba, ngo niho banyujijwe nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Ngiro ibyo mu gihugu cy'u Burundi, urumva ko ibintu ntago byoroshye naka na gato hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri matekwa zikomeje kugenda zirekurwa, M23 irimo kugenda ikora ibintu twavuga ngo ni byiza cyane ku gihugu cy'u Burundi. Nyamara mu by'ukuri navuga ko M23 abenshi ntago bakekaga ko rwose iki kintu nk'iki ngiki ishobora kuba yagikora, dore ko izi ngabo z'abarundi bahanganye, kandi burya iyo muhanganye n'umuntu ntabwo ajya abura nawe, kuko ntago bamwe barasaga amasasu ngo abandi barasamashaza, niko njya numva. So rero urumva nabo hari uko nyine byagiye bigenda ku rugamba, uko byaba kose bagiye barasa n'abasirikare b'uyu mutwe wa M23. So rero izo mateko nuko biri kugenda, ubwo banebo niba bagezeyo ikiriho ubwo kiraza gukurikiraho nuko rero bashobora guhita bajyanwa mu bohero niba intwaro zabo mu by'ukuri batigeze bazisubizwa, cyangwa se indi option M23 iramutse ibagiriye ibambe cyangwa se imbabazi, n'uburi nizo mbunda zabo bari kubarega yazibohereza, kuko nto yabura imbunda ibaha, kuko rwose hariya ndabizi ko ifite ibikoresho byinshi cyane. Reka tuve hano mu gihugu cy'u Burundi, tutarava mu gihugu cy'u Burundi, ariko amakuru aravuga iki? Amakuru aravuga ko rwose andi makuru mashya arimo kugenda tugeraho, na makuru avuga ko ubwoba ari bwose hano ku baturage ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero bakaba bari kubuterwa n'iki? Bari kubuterwa nuko bari kuvuga ko mu by'ukuri bari bamaze ibyumweru bigera mu bibiri batabona igitoro, mu by'ukuri ngo kuko ntabwo bari kukibona, bitewe nuko hano za Uvira ntabwo bari kurekura igitoro, ariko muri iyi minsi ngo igitoro cyongeye kuboneka kuko bari kubahereza igitoro. Bakaba rero bafite impungenge zikomeye cyane ko igihe icyo ari cyo cyose M23 yagera hano muri uyu mujyi wa Uvira, ngo birashoboka cyane kuba mu by'ukuri igitoro bahita bakibura, cyangwa se cyahita kibura neza burundu. Mbibutse ko igitoro bari bafite cyavaga hano mu gihugu cya Tanzania kikaza mpaka kigeze hara mu gihugu cy'u Burundi, ikindi kikava hano mu gihugu cya Kongo. Ariko ubu tuvugana rero baravuga bati M23 iramutse igeze muri Uvira, filime iraza kuba yizinze. Muribuka ko hari n'abacuruzaga igitoro hano bakivanye hano muri Kongo bakagicuruza mu macupa, ndetse guverinoma iza kubahiga ibahigisha uruhindu, ivuga ko babicuruza bitemewe. So rero urumva ko hano ntabwo ibintu biri buze koroha naka na gato, ubwoba ni bwose. Rero ibintu bikomeje kugenda bizamuka kubera igitoro. Iyi nkuru tunaraza kwigarukaho mu kanya gato, ndi kumwe na Vincent tuze kugenda tunayivugaho
n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Reka nze sasa twinjire mu yindi nkuru. Reka manze kwanza nshake Vincent twinjirane mu yandi makuru kugira ngo ibintu bigende neza kuri izi ngingo z'ingenzi. Nzigaruka ndi kumwe na Vincent twinjire mu makuru aremereye cyane. Igero nkiri kumushakisha, wowe wankandira kuri subscribe niba utarayikanda ugakanda no kunzogera kugira ngo nawe inkuru zicyagera uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru akihagera. Already ndabona ku murongo wa telefone Vincent yamaze kuba ahagera. Ese waba wamaze gukanda kuri subscribe? Niba wamaze kubikanda rero cyangwa se kubikora, hitukanda no kuri like, nibinagushobokera usharing cyangwa se usangize abandi inkuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Gatanu kuri kagenzi kako. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter. Urakomeye. Ndaho ndashima Gitare, ndashima Rurema rwose, umunsi umeze neza. Urakoze cyane rwose kuba ushima Gitare cy'amahanga. Ubwo ibintu nyine bimeze neza cyane mitambyumva. Urya si cy'amahanga natwe n'uwacu. Arega natwe bura turi amahanga. Natwe turi ihanga rikomeye. None kandi rifite Imana. Yirirwa handi gatahe harike. Tahi Rwanda rwose mu rw'imisozi igihumbi. Reka rero uyu munsi tuyisabe tahe hano muri studio hano iwacu, igere no muri studio hagere. Rwose yageze ubu na tekinisiye nkeka ko ari kuyumva. Igere no mu badukurikiye hose hagere. Igere no mu Burundi, igere mu burasirazuba bwa Kongo n'ubwo hagati. Nguko ngayo vise inkuru ngira ngo duhereho ni inkuru y'umuriro hana y'u Rwanda. Amakuru aravuga ko hagiye kuza ingabo za SADC, EAC ndetse n'ingabo z'Abarusiya ndetse n'iz'Abafaransa zikaza hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru dutangaje ishobora kuza guhungabanya icyitwa umutwe uwo ari wose witwara gisirikare cyangwa se witwaje intwaro ubarizwa hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo iyi message abantu badukurikiye bayumve, noneho banayisharinge kugira ngo abantu bose bumve ibigiye kubera muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Let's go Vincent. Nibyo nkuko bitangaje, nibyo na makuru dukesha Telegram. Na makuru yatugezeho mu gitondo avuga yuko Uburasirazuba bwa Kongo bugiye guteraniramo ingabo ziturutse imihaga yose ku mbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangarije ibinyamakuru bitandukanye birimo na Telegram, nkuko iyi nkuru nyikesha Telegram. Kwagiye kuza ingabo zidasanzwe kurwanya imitwe yitwaje intwari mu Burasirazuba bwa Kongo, harimo ADF, FD ndetse na M23 n'indi mitwe yose ibuza Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira amahoro. Bakavuga yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizazana abasirikare babo b'abatekinisiye kugira ngo bajye bagira inama izi ngabo za EAC ndetse na SADC. Yego. Harimo n'ingabo zo mu butumwa bwa MONUSCO. Izi ngabo zikazaba zigizwe n'ingabo zizaturuka mu gihugu cy'Ubufaransa, izigizwe n'izizaturuka mu gihugu cy'Ububirigi, izaba mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye nyine nk'uko na MONUSCO izaba irimo, izava mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi, hari izaturuka muri Qatar nazo mu gutanga inama ndetse n'ubufasha. Hari izaturuka rero mu Burusiya ndetse n'izaturuka mu gihugu cya Kenya, izava mu Burundi, Tanzania, ariko hari n'izindi zava mu Bushinwa. Bikavugwa yuko cyakoze ingabo z'u Rwanda zo ngo zizaba zitari mwabona ubutumwa kubera ibyo Kongo yavuze yuko itifuza zino ngabo z'u Rwanda mu butumwa. Yego. Bikaba biteganyijwe yuko rero inama rukokoma ishobora kuba mu kwezi gutaha kugira ngo bafate umwanzuro wa nyuma wo kohereza zino ngabo ndetse no gutegura budget yazo mu buryo buhoraho kandi bufatika kugira ngo Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bushakirwe amahoro ndetse n'umutekano mu buryo burambye nk'uko iki kinyamakuru cyakomeje kubitangaza. Ahangaro niho bipfira iyo bagiye kuzana umuryango wa EAC barangiza bagasiga ingabo z'u Rwanda. Ibi ahubundi niho ubundi bipfira.
urabona ko ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda ntabwo bazishyizemo nk'uko iyi kopi ifite bivuga. Ubona rero bifite aho bihurira n'ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bwasabye buvuga yuko ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigirwamo uruhare cyane cyane n'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ubutegetsi bwa Kongo twagerageje gushaka umuvugizi wabwo wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya mwandikira ku rukuta rwe rwa Twitter ariko ntiyasubiza. Yego. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo keretse ibingibi bwatangaje nta kindi burongera gushyira hanze kereka kuvuga yuko bugiye gukomeza guhatira AFM23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa gusinyana amasezerano idoha. None service usibye kuba wenda baribunje numvaga ko ubwo bari buze bagahagara muri bya bice muri za metero cyangwa se muri bya birometero M23 iri buze kuba ivuyemo ndetse n'izi ngabo za guverinoma. None ubwo barahera he bataka, barahera he barwana? Urebye kuko imitwe bashyize ku ruhembe rw'imbere bagomba kurwanya n'umutwe wa ADF, bashyiraho umutwe wa FDLR, ndetse bashyiraho n'umutwe wa M23. Ushobora gusanga rero uburasirazuba bwa Kongo bahera mu bice birimo Burundi kuko bavuze ko n'Uburundi ingabo zabo zizaba zirimo. Yego. Kandi uranabizi yuko bamaze iminsi bavuga yuko ingabo z'Uburundi ziri kuzana ibikoresho bitandukanye yaba ibyo bahawe na Afurika y'Epfo, Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bifasha iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabizi yuko n'ingabo za Afurika y'Epfo kandi zari zaje muri familiar zatashye zitanyuze zikavuga yuko igihe nikigera zizongera kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi guhangana na M23. Wabonye ko chef d'état major w'ingabo za Afurika y'Epfo yabitangaje. Ndetse igihe yakiraga ingabo zabo zatsindiwe mu burasirazuba bwa Kongo zikigera i Pretoria yahise bivuga yuko biteguye n'ubundi kongera kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bafashe ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe baba babatse ubu bufasha. Ibyo rero biragaragara yuko bashobora nyine guhera mu mbibi n'Uburundi bamanuka bajya no mu bindi bice. Vise ubwo ntago ndimo ndabyumva uburyo kizingabo manage izi ngabo ibi bihugu biterana muri iki gihugu nibyo buri gihe dora tuvuga tuti nyamara abakongomani ni wazikemurira ikibazo kuruta uko gukomeza kwemerera izi ngabo. Ibihugu bigiye bitandukanye ngo biri koherezamo ingabo, sinzi kiba kibazanye nta nubwo ari no kuba bakemura ibibazo bibera ahangaha. Urabona Tshisekedi yahisemo ibyo kurwana ariko rwanishije abona akita nk'abacancuro. Kubera yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urazizi yuko ubundi zisanganywe intege nkeya cyane cyane mu byerekeranye no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro, kubera yuko akenshi na kenshi bamwe mu basirikare bahagarariye kino gisirikare baba bakorana n'iyi mitwe. Ibyo bigatuma rero iki gisirikare kigira intege nkeya mu kubasha guhangana n'iyi mitwe, haba mu kuyirwanya, haba mu kuyambura intwaro ndetse n'ibindi byose byakorwa kugira ngo abaturage babone umutekano. Uranabizi yuko mu minsi yacize hagaragaye amakuru avuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo abahoze ari abakomando bo muri FDL ndetse no mu ngabo zabo zari za Habyarimana. Ibyo byose rero bikaba bituma iki gisirikare kigira intege nkeya, ariko n'abayobozi mu rwego rwa politike nabo bakaba babigiramo uruhare. Ukaba ubona rero ibihugu nk'Ubushinwa cyane cyane ko bifite ibirombe by'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburusiya ndetse na Kenya bivuzwemo Uburundi na Tanzania. Qatar rero umuryango w'abibumbye ndetse na Union Européenne nabo ukabona bishaka gushyiramo ukuboko kugira ngo nabo bagire icyo bacyura, nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zigiye gusinyana amasezerano vuba y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byavuzwe yuko harimo miliyari 500 z'amadolari azashorwa muri ibyo bikorwa. Yego. Ukaba ubona rero Kongo yo mu by'ukuri yaramaze kwiyambura ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, ahubwo bakumva yuko inteko ziturutse ahandi arizo zizabafasha mu gihe bagakwiye kuba bafata icyo cyemezo bo ubwabo bakikemurira ikibazo batagiye no mu mirwano, ahubwo bakoresheje imbaraga z'abanyagihugu babo bagakora ibiganiro bibahuza kugira ngo bakemure ibibazo. Ariko ubona abanyepolitike kubera gusahurira mu nduru batabyumva bagahitamo gukoresha ubu buryo bahitiwemo n'abantu ibihugu kugira ngo nabo babone uburyo basahurira mu nduru.
vise ubwo rero reka dukomeze tujye no mu yandi makuru, ubwo ibyo nabyo turaza gukomeza tugenda tubireba. Amakuru aravuga ko M23 mu gace ka Warikare cyangwa se muri teritwari ya Warikare ngo iri kongera abarwanyi ndetse n'ibikoresho mu bice bya Kateku cyangwa se muri Kateku, aho rero mu by'ukuri ngo bari kwisuzaganya kugira ngo ariko bakuramo uyu mujyi cyangwa se iyi centre ya Pinga. Ndashaka kugira ngo iyi nkuru nayo iyitugezeho. Nibyo mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye ndetse na societe civile zo muri Warikare. Amakuru aravuga yuko umutwe wa M23 nyine uhuri ihuriro rya AFC barimo bakora renforcement ku buryo bukomeye, ibikoresho ndetse n'abarwanyi babo mu gace bita Kateku. Akaba ari agace gaherereye muri groupement ya Ikobo, aho umutwe uri kongera abarwanyi mu bice byinshi ndetse n'intwaro bivuye ahitwa Buresa. Byatangiye guhereje rero mu masaha 12 z'umugoroba ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, aho umutwe wazanye intwaro ndetse n'abarwanyi bawo bavuga yuko bafite umugambi wo kugira ngo begera agace ka Pinga noneho babashe kugafata nk'uko bamaze iminsi n'ubundi babishaka. Bakaba bari gukira izi ntwaro ndetse n'aba barwanyi babo mu bice biri strategique ku buryo Pinga ingabo za leta zirimo ndetse n'aba bitwaje intwaro bo muri FDLR, Wazalendo ndetse na Mai Mai barwana ku butegetsi bwa Kinshasa, kuko bashobora kubona uko bugarijwe, bashobora kubona uko M23 yiteguye haba mu bikoresho ndetse n'abantu, ikaba yakwikuramo ikagenda uyu mujyi wa Pinga ukaba wafatwa nk'uko imijyi ya Bukavu yafashwe nta mirwano ibayemo. Yego, bikaba bivugwa yuko rero atari kano gace gusa konyine ka Kateku ko muri groupement ya Ikobo bari kongeramo abarwanyi ndetse n'ibikoresho, ko no muri groupement ya Rusamambu ndetse na groupement ya Bukumbirwa naho harimo hongerwa imbaraga ku buryo bufatika kw'iri huriro rya AFC 23 ndetse n'abarwanyi babo bari muri Armée Nationale Congolais. Yego, kugira ngo nyine Pinga noneho isigare iri hagati y'amenyo y'ururimi nk'amenyo, noneho babashe kuyikuramo nta mirwano ihambaye ibaye. Ariko twabonye no ku ruhande rwa guverinoma naho bongeye imbaraga zabo z'ibikoresho ndetse n'abasirikare. Uruhande rwa guverinoma narwo rufatanyije n'abarundi nk'uko nabikubwiraga nawe Wazalendo n'aba FDLR, bongereye ibikoresho ndetse bashyira na drone nyinshi kubera yuko izavuye Gisangani zikamanuka Tingitinyi ziri kumwe n'abacashuro ba Ukraine ndetse n'aba Colombia bazanye n'indege bahawe na baguze muri Turkiya ndetse n'izo baguze mu Bushinwa, ariko izo baherutse gukura mu Buhinde nabyo bikavuga yuko byose barimo babyegereza hano za Warikare hafi na Tingitinyi. Zabafasha ndetse n'ibyo bikoresho bibafashe kurwana n'uyu mutwe mu gihe wabongeye imirwano ugamije gufata ino centre ya Pinga. Babonye yuko hari na burende bazanye zaje mwa bino bice kugira ngo nazo zibafashe guhangana na M23. Urumva yuko impande zombi, yaba ari uruhande rwa leta yaba ari uruhande rw'uyu mutwe uri mu ihuriro rya AFC, nabo bose barimo barongera imbaraga mwa bino bice bagamije bose bamwe kugira ngo barinde Pinga yere gufatwa cyangwa bafate n'ibindi bice bikikije Pinga, abandi bagamije yuko bafata Pinga ndetse bagakomeza bakagera no mu bindi bice bikikije Pinga, nk'uko twagiye tubibona mu bihe bitandukanye. Abaturage bavuga bati dufite ingorane z'uko ahari abarwanyi ba leta barimo Wazalendo, barimo FDLR, barimo abarundi, barimo FARDC, dufite umutekano mukeya, bagasa n'abaguruza M23 nayo ikabwira ati turaje, icyo mukora mwebwe muduha amakuru y'aho mubona abo barwanyi bari. Uruhande rwa leta rugasaba aba baturage yuko babaha amakuru y'aho abo muri AFC 23 bari, ukabona buri ruhande rurimo rurakoresha abaturage kugira ngo babafate nk'abaha amakuru, noneho aho bashyize intwaro bashe kubafasha. Ariko uruhande rwa leta rugashingwa ko intwaro bagiye bazishyira mu gace gaturimo n'abaturage cyane ku buryo byagiye biteza akaga abaturage. Aha, ubwo rero reka rwose ubwo uruhande
ruzatsinda nyine ubwo ruzatsinda tuzabibona niba koko ayo makuru ya gatatu mugira gukuramo ubwo nyine n'ubundi niko bimeze turaza kubireba twico turiho turaha rwose ni ukugira ngo tuze kubikurikirana ariko ubwo tukiri kuri gahunda cyangwa se tukiri muri gahunda tukiri mu makuru agendanye n'imirwano amakuru akaba ari kuva ko ngo muri za Masisi abantu bitwaje intwaro baraye bagabye ibitero rwose bari babigabye ibitero ku baturage batuye muri groupement ya Bashari Mukoto ndagira ngo utubwire ibyo bitero byagabwe ku baturage ba hano muri Bashari Mukoto uko byagenze iyo rero n'indi update ku bigendanye n'urugamba. Ni imirwano yabaye ku mugoroba yabitwaje imihoro ndetse n'intwaro za gakondo n'izindi ntwaro za kizungu yego bateye muri Bweru agace kitwa Bweru ko muri lokalite ya Mweso bagatera abaturage b'abahinzi bagakomeretsamo bamwe bagiramo n'umwe bica ibyo bitero birakomeza bigera muri groupement ya Bashari Mukoto aho bamwe mu basivile bakomeretse ku buryo bukomeye ndetse bakaza no kujyana ku bitaro bya Mweso kuvurwa kugera mu gitondo cy'uyu munsi wa gatatu ku itariki 30 n'ubundi hari abantu benshi bakomeretse barakijyanwa kuri centre de santé ya Mweso ndetse na hôpital kugira ngo bahabwe ubuvuzi ariko abaturage bari mu izi lokalite za Bweru ndetse na Kibuye bavuga yuko ubundi abajura ndetse n'abitwaje intwaro bakomeje kubibasira bica abaturage ndetse basahura n'ibyabo ariko uko 23 guhera mu masaa 10 z'umugoroba wakoze icyo bakita patrouille utangira gufata bamwe n'abo bagirira n'abo abaturage yego bivuga yuko rero hari bamwe mu bajura bafashwe hano za Bweru naho bita Kivuye kuba bari kujya 23 mu gihe hashakishwa abo ngabo nabo barasabye abo ngabo bakaba bafashwe mu gihe bari bamaze kwiba muri lokalite ya Kivuye nabo bahura na patrouille ya 23 yari irimo nyine ko irondo batangira kurasa kuri 23 23 noneho ibiza kurangira ibafashe ariko andi makuru akavuga yuko hashobora kuba harimo na bamwe mu ba 23 bakomeretse mu kugira ngo bafate bano bajura tukaba tugikurikirana bira igaragaza abakomeretse abapfuye haba mu rwego rw'abaturage haba mu barwanyi ndetse n'abajura nkumva uko bigenda ko turaza kubona amakuru nk'uko bagenzi bacu bari muri bino bice baza kuyatugezaho ya ubwo turaza kugenda tubimenya turaza kugenda tubikurikirana nyine turebe ikiri buze kuba cyangwa se niba abangaba bari buze kugenda bafatwa aba bitwaje intwaro bakoze ibi bikorwa avise dukurikizeho inkuru rero tubwo birumvikana reka twigarukire kuri kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye mu by'ukuri USA ngo kuba yafatira ibihano basabye Donald Trump nyine ngo kuba yafatira ibihano imitwe rero irimo FDLR ADF ndetse na M23 ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyigaruko cyangwa se tuyivire imuzi n'imuzingo abadukurikiye bwana Vincent. Nibyo ni bamwe mu bageze kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego basabye Perezida Donald Trump yuko yashyiraho ibihano ku mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ati imitwe ikunda kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu atikora ibyaha by'intambara igakora ibyaha byibasiye inyokomuntu kandi iyi mitwe ibangamiye processus y'amahoro ya Doha kubera yuko iyo FDL itateye M23 irabatera yo ADF itabujije abaturage umutekano irabica imitwe rero ubona ko ari imitwe ikomeye kandi ikorera mwabiri bice by'uburasirazuba bwa Kongo basabye rero yuko yafata ibihano bidasanzwe kuri iyi mitwe ariko babibutsa yuko ubu FDL yari isanzwe ifatwa mu mutwe w'iterabwoba ndetse na ADF ikaba rero ubona gushyiramo M23 bituruka kuri bimwe itazikomeza ivuga ati ni mudufashe M23 kugira ngo natwe tubaha amabuye y'agaciro bakaba baje kuyishyira mu ino mitwe bavuga yuko nayo ikwiye gufatirwa ibihano hamwe n'iyi mitwe yindi urabizi ko bamwe mu bagize M23 mu basirikare bakuru bagiye bafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse
n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Ibi bihano rero biramutse bije ubundi byaza bije kwiyongera ku ibyo bihano byari bisanzweho, ariko ukabona ko ibi bihano ubundi bishobora kubangamira inzira y'amahoro yari iriho. Amerika yaragize uruhare mu kuba yaba umuhuza ndetse na Qatar mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abo bahanganye. Yego, ukabona rero mu gihe M23 yaba ifatiwe ibihano ishobora no kwikora mwa bino biganiro, kubera yuko ubundi wajyaga wumva ko M23 ivuga ati nibabanze bakureho ibihano badufatiye kugira ngo tuganire twisanzuye, ariko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse ifashe bino bihano n'ubundi baba baje kongera umuriro mu wundi. Ngaho rero bwana Vincent, hano ndimo ndabona itangazo rya Telegram rivuga kuri Masunzu rije. Sinzi rwose niba nawe ryakugezeho, rwose sinzi niba nawe ritangazo ryakugezeho rya Telegram, ariko ndabona ririmo ikintu bita amakode my friend. Wamamo kopi yaryo ngo namaze kuyigushyikiriza, namaze kugushyikiriza rwose iyi kopi. Ndabona ari kopi iremereye cyane. Ubwo no tukaba turi buze kugenda tuyibagezaho iyi kopi. Kopi rwose yaturutse kuri Telegram, ndetse inavuga ko iri urgence. Tariki ni ryari? Reka turebe tariki y'iri tangazo rivuga kuri Masunzu ni ryari? Reka turebe. Masunzu byanditse makode ya gisirikare, ndakurahiye. Ngo ni nimero yihe? Nimero 0. Ndatekereza nawe itangazo ryamaze kukugeraho Vincent. Itangazo nanjye amaze kongera nk'uko wari ubivuze. Rwose ryakugezeho pe. Ni Telegram nyine nk'uko wari ubivuze dukesha Masunzu Patrick. Ariripuriye turabona agira ati kadusome turebe abo igenewe. Igenewe abakomando bo muri Nord Kivu. Ngaho rero ikagenerwa abo muri Wazalendo, ikagenerwa abo muri FARDC abashefu ndetse n'abandi b'abasushefu. Bakavuga bati sur ordre et conformément processus de paix en cours, nous devons attester que forces amies toutes vous assurez de prendre l'initiative d'attaquer ASM 23 RDF toutefois en cas à tenir riposte vigoureusement sur ordre exécution immédiate. Ati bafatanya bikorwa bacu dufatanyije kurwanya M23 RDF nk'uko babivuze, dukurikije amasezerano y'amahoro ndetse n'inshingano dufite. Turasaba bafatanyabikorwa ndetse namwe mitwe dufatanyije kurwanya M23. Yego, nuko mwifata kuba mwatera ibirindiro bya ASM 23 RDF igihe cyari cyo cyose batabatatse. Atariko igihe cyose baramuka babatatse, muzivune umwanzi tubahaye amabwiriza. Ati ukorwe mu bikorwa guhera uyu mwanya ishyiraho n'ubiho bita Masunzu Pacifique, Lieutenant General uhagarariye igisirikare muri region militaire ya mirongo region militaire ya mirongo ingahe se? 32 cyane 33. Ndabona ashaka ko ari 32 kuko umubare ukurikira gatatu na 33. Ni 33. Region militaire ya 33 niyo rero Telegram imuvuyeho. Urumva yuko arimo arasaba abantu bamufasha kurwanya M23 yageneye na Wazalendo kugira ngo barekeraho kuba bakataka ASM 23 ariko bakayita ngo RDF. Ngo mu gihe cyose ariko baramuka bababyeho ibitero ko nabo bakivuna umwanzi bagendeye ku mabwiriza bahabwa n'ubu butegetsi bwa Masunzu. None Vincent, ibi tubyemere cyangwa ni kwa kundi tujya tubona habaho icyitwa
ibintu biri fake nyine bagenda bakora nyine babesha kugira ngo donc bajijisha, akaba ari nko babyanditse ariko bakabyandika mu mazina y'amasunzu. Masunzu twagiye twumva byinshi cyane ko atari kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho ndetse banamutumijeho bakamubura. Bivugwa ndetse twanumvishe ko bamaze kumusimbuza undi uyoboye urugamba muri iyi region nyine ya 33. Vise ibi ngibi twabihishizere tukizera ko ari byo cyangwa ni scam? Ibi nibyo kubera yuko harandi nayo nigeze mbona inyandiko nk'izi zivuga yuko batabwe kudatera, basabye kudatera amasunzu bakamutumiza, ariko bakajya bamukoresha mu gusinya amatangazo bagaragaza yuko agihari kugira ngo bereke bamwe mu bo bahuriye ku muryango ko nta muntu ufite signature. Nta muntu rwose udukurikiye waba uzi signature amasunzu tukareba ko isinyariye koko, nawe baza kutureba bakaverifiya. Nabyo birashoboka yuko bashobora kubikora kuri bakavuga bati bamutumije, bakagena n'usigara amusigariyeho, ariko nyuma bakaza kongera bakamugarura mu nshingano, kuko nagiye mbibona rimwe na rimwe bivugwa yuko yagaruwe mu nshingano ariko ntafate ijambo ngo avuge. Birashoboka yuko bamutumaho noneho yagenda akagira undi usigara mu nshingano ze, bibaho noneho akagarurwa. Mwabona uburyo bwo kugira ngo yateniwe nyine ibibazo bihari. Ko numva bitoroshye. Ntabwo byoroshye kubera yuko mu iyi minsi y'imirwano impande zose zacanye ku maso byo ku rwego rwo hejuru. Reka twigarukire i Burundi gato. Birumvikana turi kugenda tuvanga rwose, ni muri gahunda kugira ngo twapudetinga abantu kandi tuze kwifashisha igihe gito kuko amakuru ari menshi cyane. Mu gihugu cy'u Burundi ngo hamenyekanye abanyamurenge bakoreraga muri ambasade ya RDC mu gihugu cy'u Burundi bamaze gutabwa muri yombe. Mu minsi ishize twari twamaze kubona izina ry'umunyamurenge umwe, ariko nk'uko bigaragara noneho byarenze kuri umwe, byageze ku bwinshi, babaye abarenze umwe. Ubushize hari hafashwe uwitwa Rora Musabwa Ruboneka, ubu na mugenzi we bita Felix Mweze nawe yamaze gutabwa muri yombi, kandi bahise bajyanwa Kinshasa, bafungiye muri Kasha ya Demiapu. Bafungiye muri Kasha ya Demiapu, urwego rw'iperereza rwa gisirikare. Bakaba bashinjwa rero mu gukorana na AFC 23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro urwanya igisirikare cy'u Burundi bita Red Tabara. Ariko abakurikiranira hafi iby'uyu mutwe wa Red Tabara ndetse n'abakurikiranira hafi uburyo Uburundi buri mu intambara, bavuga yuko bishobora kuba ari ibintu byahinga kugira ngo babikize cyane cyane ko ari abanyamurenge. Bikaba bivuga yuko rero bajyanwe mu buryo budakurikije amategeko, noneho bakajyanwa n'Kinshasa nta nzandiko zibafata, nta buryo na bumwe bukurikije amategeko bwubahirije kugira ngo bafatwe. Reka dusimbukire na hano iwacu mu Rwanda da. Ndabona rwose burya ntago twajya kuvuga iby'iwabandi ngo twirengagize n'iby'iwacu. Ndabona inkuru irimo kugenda ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa zaba zashimiwe. Gusa ariko si ubwa mbere aho zigeze hose tujya tubona bazishimira, ariko nabyo tuba tugomba kubitangaza, nubwo ari ibintu rwose babiri ibintu ubona rwose babiri bihoraho, ariko tugomba kubitangaza bwana Vincent. Nibyo ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa nyine zacimiwe. Kimirwa na President wa Central Africa, kandi tuhadera babwira yuko bakoze ibikorwa by'ubutwari kurinda amahoro ndetse n'umutekano. Bavuga yuko bakoze ibishoboka byose igihugu kirasubira ku murongo, ko bashimwe bahawe imidari mu buryo bwo kubashimira. Ariko tukiri mu Rwanda n'ubundi twagaruka no kubyo Nduhungire yatangaje, bavuga yuko amasezerano yasinywe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batari uburyo kugira ngo bashimishe ibihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika ya ruguru bafatiye ibihano u Rwanda, batari uburyo kugira ngo babashimishe cyangwa kubinginga ngo ibihano bafashe babikureho, ko bafashe icyemezo cyo gusinyira amasezerano ku bw'inyungu z'igihugu ndetse n'akarere.
aha nguko rero ngayo. Reka dusubire mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru y'u Burundi reka tuze kuyigarukaho. Reka tubanze dusimbukire Ituri, aho biri kuvuga ko abantu bagera ku bihumbi 38 abangaba bose ngo bavuye mu byabo bitewe n'umutwe wa ADF naro. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo. Ni imirwano nyine yabayeho umutwe wa ADF wateye urusengero. None uteye urusengero wica abantu bagera muri 50 bituma abaturage bagira ubwoba. Aho hamaze guhunga ibihumbi bigera muri 30 bijya muri Bunia. Ibindi birenga 38 bikaba bijya mu bice bitandukanye byegereye Bunia. Bikavuga yuko hagati ya teritwari ya Irumu ndetse na Beni amaze kwicwa abantu bagera mu 100 bitwa n'uyu mutwe wa ADF. Ibyo byose rero byateye panike mu baturage. Aha rero burane naho bundi buri izi ngabo ziri kuvuga ngo zigiye kuza zakagombye guhera zikabanza zigakora iri operation ziri gutegura. Urumva nabyo ni ibintu byo kwirazwa impamvu bahera mu bice twabuze kubera yuko Burundi ariho buri badahereye hano. Ariko bakabona yenda mwibi bice nabyo bishobora kubagora nubwo n'ibindi bitazaborohera. Dutegereje icyemezo kizafatwa n'aba bakomandinga, tuzakomeza tubigeze ku bakunzi bacu. Ariko hari indi breaking news mbonye iva mu Burusiya ndetse na Korea y'Epfo. Yego. Iravuga yuko rwose mu myaka 30 ishize nta ndege y'Uburusiya yageraga Pyongyang. Ariko kwejo kuwa kabiri hari indege rwose yavuye mu Burusiya igera Pyongyang irahagwa yongera irahaguruka. Waba ari umubano ugiye guhaguruka nanone hagati y'Uburusiya ndetse n'iki gihugu cya Korea y'Epfo. Vise ndabona ngo Palestine ngo yaba noneho yemeye nk'igihugu noneho ku mugaragaro. Biravuga yuko bamwe mu bategetsi bo mu Burayi bashobora kwemera yuko kino gihugu igihugu cyemewe ku rwego mpuzamahanga, aho Ubufaransa bwamaze kubitangaza yuko bwemera yuko kino gihugu kizaba igihugu cyemewe mu rwego rw'amategeko. Bavuga yuko ndetse n'Ubwongereza bushobora kuzabitangaza mu minsi iza yuko bubyemera. Ariko leta z'ubumwe za Amerika zakomeje kuvuga yuko zitazacemera kuko n'inama ya UN igiye kuzabavuga Amerika yavuze ko itazajyayo. Ubwo rero turategereza turebe icyemezo cyaba kigiye gufatwa n'ibihugu byombi, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, ko cyazashyirwa mu bikorwa iki gihugu noneho kikaba igihugu mu rwego rw'amategeko cyemewe. Vise ku munsi w'ejo twatangaje inkuru ya radio na televiziyo hariya Kinshasa byari byafashwe cyangwa se byari byagoswe, ndetse n'abayobozi b'ibi bitangazamakuru b'iki gitangazamakuru bari bamaze gufungwa. Waba wadukurikiraniye uko byagenze bimeze bite? Ejo ku mugoroba amasaha 12 radio abasirikare bayivuyeho. Yego. Ndetse n'iyi televiziyo, ariko umuyobozi wayo wari wafashwe nano baracyafunze. Bivuga ko agishakishwa n'abandi batari baboneka bakora kuri radio bakekwaho nabo kugira umugambi mu gukorana n'abashaka gutera kudeta. Ubwo rero bivuze ngo aba ntago barabarekura, baracyafite ibyo barimo kubabaza. Baracyafite ibyo bababaza, ntabwo barabarekura. Aha, reka dusimbukire rero hano mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko uwitwa Evariste Ndayishimiye yaba yahuye n'ihurizo rikomeye cyane rishobora kuba ryamubirandura rwose hano mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Hari ihurizo rikomeye cyane rifitanye isano no kubura kw'ibitoro guhera 2015. Ko none bari no gutabaza ngo igihe 23 yabigeze muri Uvira biraza kuba ibindi none ngo n'icyo babonaga ngo birahita kireta kizinga birarangira bite? Birahita biba ikibazo gikomeye. Evariste Ndayishimiye yagaragaje yuko ari intwari ikomeye yo kumuhirika ku butegetsi. Aho yavuze ko guhera 2015 banki nkuru y'igihugu yagiye ikorana n'abigenga kugira ngo babashe guhirika Neva ndetse na Nkurunziza. Bagatangira rero amadovize batayatanga ku bantu bagura ibitoro, none bakayaha abandi bakagurisha ibitoro mu buryo bwa forode. Kuko noneho bishobora kuba ari intwari ikomeye bari gukoresha kugira ngo bamuhirike
nk'uko yabivuze mu ijambo rye. none se ko numva nuko bwa Nkurunziza avuga ko bashaka kubahirika bagira ngo ubutegetsi babuhinde, ubutegetsi bw'Igitega babuhinde. Urabizi yuko Nkurunziza ashaka kwiyamamariza manda ya gatatu ariko abaturage batabyemera. Ibyo byose niho byakomokaga, bakavuga bati yagakwiye kuva hakiyamamaza undi kuko manda ya gatatu ntabwo yemerewe. Ibyo rero byateye intugunda mu baturage ndetse no mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, bakavuga ati dukeneye yuko abantu biyamamaza abandi ariko Nkurunziza ntiyiyamamaza kuko atemerewe n'itegeko nshinga kuba yakiyamamaza. N'ubundi na hano rero baranenga yuko Evariste Ndayishimiye ntacyo afasha abaturage mu iterambere ndetse no kubona uburyo bwo kwiyongera k'ubukungu nabwo butiyongera, ahubwo akaba akomeza icyo bita ngo kubacinyiza mu Kirundi, kubategekesha igitugu. Ariko ejo bundi yavuze ko ngo yababwiye gahunda yo gutera voka bwo kugira ngo batere voka ngo nizo ari ziriho ngo basubira inyuma bwa nyuma ahubwo barazirandura. Niko abivuga, ariko avoka ntabwo yatuma umuturage abona esanse ngo baje kwidepurasa ajye mu ntara zitandukanye, kandi abandi ngo bazigurisha bakazikoramo amasabune. isabune yo ntabwo yashyirwa mu modoka kubera ko nabonye n'abashoferi guhera ku wa mbere bakoze imyigaragambyo kugera uyu munsi nta modoka zijya mu ntara. Iyo myigaragambyo rero niba bafite ubwoba ko ishobora kumuteza ikibazo gikomeye nk'uko yabivuze mu magambo ye. Bise duhe update rero mu minota itarenze 6 kugira ngo tube dusoza dushizeho akadomo ku kiganiro, noneho dukomeze rwose dutegure n'andi makuru akurikiraho. Hari umutingito rero wumvikanye mu nyanja ya Pacifique. Umutingito wanageze ku munsi w'ejo ahantu ejo ubwo se n'ejo bundi kuwa mbere wageze Bujumbura ndetse na muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo wari uri kuri 4.2. Aho arukaze kuko hari uri ku 8.7 nk'uko babivuga. Uyu ushobora no kuba warituye n'amazi ahubwo uko byabakoze. Kubera umutingito rero ukomeye wabereye mu nyanja ya Pacifique, ashobora kuba tsunami mu bice bituriye nka Hawaii ndetse n'Ubuyapani. Perezida w'Amerika Donald Trump yasabye ibihugu bikora ku nyanja ya Pacifique kwitegura tsunami kubera umutingito uherutse kuba mu burasirazuba bw'Uburusiya. Ariko ubona abantu benshi nyine bafite ubwoba yuko bishobora guteza ikibazo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bemeje ko hagiye gutwikwa imiti n'ibikoresho byifashishwaga mu kuboneza urubyaro bifite agaciro karenga miliyari 14. Nuko babyare benshi cyane, naho kwitangamo impano mu bihugu bikeneye nk'uko bari bagiye babitangaza. Rero Trump yaravuze ati bagomba kubitwira kuko njye ntabwo nshyigikiye yuko hakurwamo inda cyangwa hagirwa ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose cyakorwa. Ibyo rero nabyo bikaba bihangayikisha abantu, bakavuga bati ni gute Trump abantu bo mu bihugu bakennye bisaba yuko bahabwa iyi nkunga y'ibikoresho ariko bikarangira atabibahaje. Nabyo babigaye. Mu Burundi katugaruke kuri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Amaze imyaka 10 yitabye Imana, akaba yarashinzwe iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Apfuye ku itariki 2 z'ukwezi kwa Munani 2025 arashwe. Hakaba hateganyijwe rero ibikorwa byo kumwibuka ku itariki 8 z'ukwezi kwa Munani 2025. Azibukwa n'umuryango we, hakazaba misa kuri Kriturwa hafi na gereza nkuru ya Mimbiri Bujumbura, ndetse icyo gikorwa kikazakomereza mu kigo cya Gicumbi cya gisirikare. Bikaba bivugwa yuko rero azibukwa ngo nk'intwari ngo waburijemo kudeta igiye guterwa Nkurunziza ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Bigatuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD budahirikwa. Yego. Numva twasoreza hano tukaza gukomeza amakuru mu masataha. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe, ndagushimiye. Yes, bakunze Jeune Official rero mu gihe tutarasoza turimo turagenda tugana ku musozo, reka twongere tubabwire ko nubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi hano muri teritwari ya Rucuro, ariko ku rundi ruhande hakaza n'ibindi navango byiza, kuko ibyiza navuga nuko abahinga bo barimo barahinga, aho habonetse amahoro barahinga bagasarura
ariko byagera nyine mu bice birimo inyeshyamba za FDL bindi kuko ubwicanyi ubujura n'iki byose ntago byigeze bihagarara. Amakuru atugeraho muri amasaha nuko mu by'ukuri n'ubundi operation ziracyari muri Kazaroho, aho abarwanyi ba M23 bakomeje cooperatinga cyangwa bakomeje kugenda bagaba ibitero karundura hano kuri uyu mutwe wa FDLR. Hanyuma tukiri n'ubundi mu bigendanye na update hano muri Kauzi Biega, ni parike ya Kauzi Biega yaramukiyemo imirwano. Amakuru atugezeho mu kanya gato nuko haba hagize gutya rwose ngo hakagwa abarwanyi benshi boyu mutwe wa Wazalendo ndetse na FDLR muri bitero M23 babyutse yabacanyeho umuriro. Hanyuma rero reka abantu mbakubita akantu kaka update kadasanzwe, cyane iyi update irareba cyane abantu mutuyemo hano muri uyu mujyi wa Goma cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kuko nimwe mbona ibi bisa naho byaziye. Umufatanyabikorwa wacu cyangwa se umwe tujya twamamariza ni Primo Health Infinity. Imiti yabo iyo mumaze kuyimenyera ngira ngo mwagiye mubona publicité yabo kenshi cyane. Amakuru meza rero ku bantu mutuye Igoma ndetse no mu nkengero za Goma nuko bamaze kubagezayo ishami already ryamaze kuba rihagera, aho rubakubwira ko bashize ishami ahantu bita muri gare centrale ya Goma. Hanyuma ngo iruhande rwa rompuwe ngo niba ari Sinerse, rompuwe ya Senyerse, ubwo ni Senyerse, ni Senyerse, yes, ubwo ni Sinerse ariko ni Senyerse nkuko amakuru abivuga, ngo ni mu muryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Hariho ntarangiye kandi baba no mujya mukenera imiti igitandukanye y'ubwoko bugiye butandukanye. Mu by'ukuri ubwo ikiro ni gahunda, ni roho nzima rwose igomba gutura mu mubiri muzima. Abantu mwabura ukuntu mwambuka ngo muzane Rubavu kwigurira iyi miti bitewe nuko wenda ibyangombwa mutari mwakabibonye. Ubu rero imiti yabegerejwe. Murabizi kandi ko bashyize cyitwa discount, aho bagabanyije cyane ku bari hanze ya Afrika. Ibiciro ni bakweho 10% mu gihe ubwo namwe Igoma namwe ntekereza ko ari buze kubahera ku biciro ari bukureho 5% nkuko mu Rwanda bisanzwe bimeze, kuko abenshi munajya mwambuka rwose mukaza mukayihahira cyangwa se mukayigurira hano mu Rwanda. Roho nzima itura mu mubiri muzima, turabakunda cyane, tuze gusubira mu yandi masaha. Roho nzima itura mu mubiri muzima, kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro, ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.